दिखाई दे यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? लड़की लोग से एक आ जाओ, एक लड़का एक लड़की करके आ जाओ, और लड़की लोग से एक आ जाओ। One girls and one boys. We can start. चला दी, ठीक है, start कैसे दी? Fast. We can start. Sorry kaham, bukan kuliah jadi pemain singing kias mana anda हम देश से भैया करो तो विशेष कर आने तारा भाई ने आने सब कलर में आने हम तो देश से भैया करो आंग रूपम देवर में कमे मुरा परे प्लान को कोई ते आंग तो प्रेजेंट उन्होंने डिग्री कॉलेज पास कर कोई तंगो एजुकेशन सब्जेक्ट तो ये ते आने हॉबीज के आंग किस तरह मानो बेले का हम सब हम भाई Rupam, your aim in life? Rupam, your aim in life? मेरी कोनो हॉबीज है तो? Yes, हम डांस सुनो बहुत, हम सब बहुत, ते फ्रेंड्स को इधर यार हम सिर्फ लाइक हम तो होता है। Gaya dan tam di bagian teacher aku sebagai saya kenal ini. हम किस तरह ना कमाने के अब ना जो तब हम प्रेजेंस थ्री कमाने अब ना हमसे पहले से जनरेशन ना फिर माना मैंने पर ना हमसे सिर्फ माना पर ना हम दुनिया नहीं सुनता HAMBAI, ठीक है वो समझ HAMBAI एक कौन सा Sari kaham jotano ani mongong kami namrashing ani parang ha toibanda Paizola district te ang pori tongmani ong ha government degree college khumulong philosophy department te ani muchungma rokong ha family by time spend khaye te traveling ro khainani musita HAMBAI jotano ini aim in life. In future nanti mau namusung. What is your aim in life? Future ro to beri yang payment jodoh na housewife ma online hingga ang all future ro thangai ne koroksa housewife online ne family ro baik kaham ke time spend khai ne kaham ke dong na ne ang dak kaham ke tai ang mai mi shong na ne bela ke ham jago Jadi government job rok kena musung ya. Khaina musugo hepeno ang bus kanga thangai ang tuma online abo ang tabuk shaimano abo ne bangai ang tike sakata ani future ang future job rok to khaina musugo hepeno sorry ang kisa nervous ni bangai che shaima di Mina, kaisa khai to joto no house lebo mo head ba. But nini live end to to mong sa su khaina ni ba musung mani after to to musung mani. Tonggo mo cuma to tonggo abo hepena ang tabuk share khaimiya Good. Ini to philosophy na? Okay, thank you. Naro korol thang sile. Volunteers ke sana active hoंगे, volunteers ro. Yeah, start. Hello, myself Shudip Bunik. I am from Joynagar. I am a student of Government Degree College, Khumlung, and I am currently studying in first semester. My hobbies are like watching movies, playing cricket, reading books, etc. And my dream is to become an IS officer.
Yes, your name is Subol. Nah, my name is Shudip Bonik. Sudeep. Okay. Sudeep, as you said, you want to become IAS officer. Yeah. Is there any reasons why you are choosing this field? Because I want to do something for the society, for the betterment of the society, that will go in favor of the society. I just remove all the corruptions from the society. That's why, and I am just like to work like a servant of the people. And I want to fight for their rights, and I want to take correct decisions for the people. That's it. Thank you, thank you. There are many other people also. Maybe you can say engineers and doctors. They're also doing good work for society. Why you think only an IAS officers can do better for the society? Is there any reason? Sir, I don't know, but from my childhood, I wanted to be an IAS officer. So that's the only reason to me for become an IAS officer. From where you got these inspirations? From I have seen in news channels how the IAS officers work, and how the IAS officers work. What I say, IAS officers work so hard, and they want to do something for the society, for the welfare of the people. That's it, sir. Thank you so much. Thank you. We can clap for him. Thank you, sir. Next. হ্যালো সুদীপ বাবু একটু আসুন এদিকে সুদীপ Puilano chini boram gnang sar somno hambai mariwo jora kahamo o programo musangri tonmani bagai ke joto nograi phainai chini sar somno blai no hambai te oro joto tonai chini sei seniors rokno bo hambai maya faro te oro phai manjak phainai ani colleague rokno bo hambai ani mong Surabi Deborma ang Sunamoni Sipai Parani ke ang jagao government khumlong degree college Kobrok major subject nawi poriwi tongo ke ani Hobbies rok ke maimui songnani ang hamjago te ritangna rok belai no hamjago ani emi life ke Kobrok professor sunga muchungwa biskang future ro ang professor sungai ani sak no ang labor ro nugnani muchungu hambai. Surobi, Yes, sir. kok borok ni professors ngai neng tamu klaina musum. Like sini culture to neng dukhna tabuk ni salo like he kelukjak. And sini kok borok language bu tapfano India wa 8 schedule rogo bo kayaku. So being a professor in kok borok, what do you wanna bring changes to the society and to the education field? Hambai sir, ang Kobrok no tiyoy tabuk chini Kobrok to tabuk roman script by abu boching boy rogo Bengali by ne pori wi matong kho abu Kobrok emon chini kulukjak chungno ekdom chikon khendung mani hai tabuk phano aje sanmani no bo mania kho abu ni bagi chini o Kobrok na ang jesek mansak ang tabuk jehetu college srungi tongmani ba ani srungmani bising tei future ro ang tabuk khaimano abo knowledge phain hena ang wanchugo tabuk jora tui to ang chini Kobrok no buini bai baksa kuchugo nugnani muchungo Kobrok ni bo abo ni bagai ang Kobrok no hamzago te Kobrok chung ekdom chikon ke nugui tongo tabo society wo ke abo ni bagai Kobrok ni tei samong khainani muchung future ro. Okay, Surobi, HAMBAI, joto le yasa sungbini bagai. Hambai sir. Next. Sir, can I go? Yes, please. Volunteers.
Yeah, you can start. Ani mungka menggoro puni ang present wa government degree college kumnama puri kama philosophy subject ini ani parang ka salka kami omong ka hatai kotor bukhadul nam khojaba ani hobby ke boy rock pore mani reading books ani and like long term businessman HAMBAI. যতন সারি কাহাম ফাইমাজন Mongol please. Business खाने बगैर तीनटा criteria but business as a businessman tam tam ni तीनटा priority माने नहीं selection खाने ना ताई bom hai business खान what type we want to do the business तो कौन तो मो bom hai business खाने में biar man falma da na mungkin kita falma da body business खाने में संतुलन clear करते and what is your stream philosophy Philosophy subject. अच्छा okay no issue but just clarify to us what nama business खाने में Business kena musim yang kita jatuh kena musim mana? Especially poultry or money, work, farm, poultry work farm very good choice cow farm, goat. Kena musim yang jatuh kan? okay no issue माने नहीं farm poultry farm piggery farm अंतर खाने में सुम्मा खबर से मिले good choice नहीं business खाये नहीं बस अटी permanent income खाई मन तो मातो Amor ada jangan business kalian sekarang. नहीं तंग बैसंग थमले नहीं capacity one shot ma besek jati kotam nang one shot iman on बैसंग besek but ini aim in life ini one shot means nang kana sajang iman that means nang ni bukhari choose khai an saman okay no issue fine next যতন সারি কাহাম ফাইমাজন ফানিতে বড় বড় সারম ন যে আনি মুকে টিনা দেবর মা আনি পারাংকে বিনাপানি বরজলা বিনাপানি স্কুল কানাও then ang Di sekolah tunggu first semester ani major ke history tai ani hobbies ke cooking tai social media through tai ani daily life update nani ke hunmano ekdigi content creator ne ke ani aim in life ke in future job khane ni want to go this kamu to tamu sini ani dream kyang job khane ni Tina, nini line to history, tai nini aim in life, kai to job khai na musum. But tabu to nung already colleges ipori to kangke. I am sure that specific nung field of job khai na musum mani tong nai. Someone they say teacher, nani musum laibo, baksa police, baksa kangke civil service. Awa hai kuno nini specific the to. Ang spesifik ang one sugotai ang dream ke ang police ang nani ang kahampi na pori thanai tai ani job na ang dream no crack khane ni try khane अच्छा तीना ने जेतु हिस्ट्री नाइ तो त्रिपुरा हिस्ट्री तीनों के संचिनो त्रिपुरा वो खरब बस राजा साई थंका सिटी मानिका डायनेस्टी 184 nga maybe ang asumuto ko ka sir ang jesay mamati sa ka okay then good fine अब answer correct no okay thank you both of you and next Ani muke sahil rupini ang education dawe kore tonggo tabu te ani hobbies ke playing drums te listening to music te ani aim lab ke je ka ham job abono khlaina ni bon
nin mote Sahil Sahil tamu job nang bisa hamza ko sai nagar to please ऑफिस job ha ऑफिस वो आज के काम है ना ने office after kam mane clerical rohe da clerk ro da khainam so office azu da keu kam mak khai Hai tu nada. tam ro masuk tong tam ni ni subject tam ngomo Sahil एजुकेशन education ठीक है it's okay next we'll see korang bisa nganggo sadi korang khai di microphone na dei nya kan it's okay good खुलुमका जतनो तै फेमन ज फैने अरवान साइ अकरा तै कुसुरनो अनि खाका हम दै जिबाया फरो ताय अजागो सासं फेमन ज फेमने बरमबो अनि खाका हम दै जिबाया फरो अनि बुमो गे इशा द बर्मा आं चिन्ता हरम पारा ताय गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज जो परि दंगो फिलोसफी मेजर नावै अनि हबिस संगा के डान्सिङ एन्ड सिंगिङ ताय कुकिङ हामजागो आं Asengo, mai. Aim in life salah kisah. What's your aim in life? Teacher. Teacher. अच्छा. So ini hobby itu dancing dong apa? Jangan dance bisa kait pun kalau kita kisah. Kisah boleh kisah boleh di kisah boleh. Any song. एमएल नाइमन किसी की सलाह मसालन फतोल माँ तो किसी then play music है Okay. I have already clear something. Thank you, Isha. Thank you. Then next, please. Hello. Kemudian lo jatuh lo sering kaham, ane bayi darah som tayan sansalai tayan orang firman tanai jatuh lo sanda kaham. Ane mungkin jadi berma, ang kumulong di college sapori tengok, education department nawai, ane kami kakek, gana lo katung parang jago, ane hobbies singke football, tayan namu semua kakek. Ang education department naik berkumpul, ane namu semua ni. और निपुण बरे आणि नम संबंध के बीएसएफ मिशन नखाजा का खाइबानो बीएसएफ ठीक आं बीएसएफ खाइना मजम सागरा दे हामबाय क्वेश्चन खाइबा बगै आं बीएसएफ नम संबंध गके अच्छा बीएसएफ नि फुल फॉर्म साइकिल का जमस बीएसएफ नि फुल फॉर्म गके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नि हिंजागो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइट border security force खाइना मुझुं का आं border security force खाइना मुझुं का ताबुन सिमि आं सरायनि सिमना आं मटर को किसा शॉक नंगो माने आं इंडियन आर्मी टाइप बेसर बगं कां गले के शॉक नंगो के मन बगै आं आगेन सिमनो वानसे खयो
college support pun kuno kunaya direct job baru cuma kuno sok mana aku ya ta selection ini ada asli ge amno anga mo semua ni karon ke border tonggoi si des mana si des no amna safety klanya ni tai oje Bangladesh illegal immigrant je আচ্ছা বিজয় টেক্সট খরা বড় সাজি দেখেছি তাহলে চিকন খাও খরাম র কিসব খরা নো যদি প্রে ফোনো জিতা biasa nama semua ni karon ke border tonggoi si des no mana sajok khanya ni tai security rak karena ni tai je illegal immigrant ngai je phadar hatte ni hapanya rong no abang no romi mana naka tak mana sadar yang tengah আচ্ছা নিনি এইজ বছর খা বিজয় and here second 19 19 নো কয়বার বিএসএফ সুজাকা sudah mana semana wasar kan wasar semana tangi tikile na mau kakek tahu মানে রানি লড়তে কি এমন খবর আছে यारो no motam ni physical kakak ko bela physical nam nai physical no ओके ओके निनी वन सम सक्सेस हुन्छु सोनो काइसा बाहाय के एस ए फुट निनी हबी फुटबल हेड बा फुटबलर बा फुटबल सरी नंग बाहाय के फुटबल की जे काहाम गरि मान जले फुटबल खसनि football ki kisari phunuk sir bijoy स्ट्रांग किक रि फुटबल लांसे जनो footballer kakak sekolah goalkeeper sekolah semua गोल के बसना जो अच्छा अच्छा गोल बाहाय के रंग बॉल बाहाय के रंग जनो फुटबल लांसे किसा jadi jarang pernah saya एकदम kan boleh tak kita kan lah saya ada kelas itu nang bahagia di mana kisah saya sudah budi saya sudah nongli susah ball pakai bah direct mana bang sedia mungkin kita tahu itu okay thank you Rizal then next Sarika hamza to no tai ani saksa lai songno tai borom ganang sar songno tai opera sakra rongno ani mungge hamari debroma ani kami hingge dosram kami ang degree college government degree college first semester pori tongo education subject nogoi ani hobbies hingge fashion designer hingge ani MN life hingge police हमारी yes nini hobbies gangkai fashion designer and aim in life ga police tangai police no nang ni mo sumda kha sir police hingge mane agini simino mujungai phayo tobo no problem yeah you sir can I'm nervous to have basi puno no need to nervous bini bagi joton ya fa khorab lolai la baisa yes hamari no need to nervous ang police engna musungmani karon hingga ang kam hamya khainai rongo ang hamya khainai kam hamya khainai rongo ang romna okay हमारी nini fashion designer ni kisah no himai phunugari dobbus kango bahake fashion designing ram walk can you please do that yeah yes please हमारे fashion designer the thing tongo I mean in dress ro costume very match khailo no some very proud khayo sini traditional dress ro no ni no traditional dress sunja mono tam he chama thui sikla tai chama thui risa अच्छा नहीं कि fashion designer ni bagi kun jala wo training ba amti ro han ba to musung na isar musung hana musung na अच्छा अगर in future chance हम अगर थाने ना e thanai okay we'll try ठीक है yeah
너 사자가함 사자가함. 선디랑 내르마 공동 디길 거라서 버리 정원 세미스터라 필로소피 sabject 나와요. Anh có cái sinh cái bằng sáng này người ta live người cái please पुलिस का काम ना हो तो हविलदार का ना ताला करना है पुलिस तो मैं कांस्टेबल हो तो ना मुझे please to constable ngay musuh ya but angsa kalau sebagai UPC này UPC với try khanya angsa mana IPS orang bagai try kene sir good dream tangi IPS na musuh IPS to kaisa tahu bathau power Dapat ani ada tu dia penuh hanya polisi kelai jangka apa nak kaham kaya ni try kaya jangan yang semua tu yang mana penuh pemudut kaya jodoh mana ang try kaya tak kos biar acha sondega nang romin na di nang IPS ka ऐसा IPS में सभी नंग तिब्रासन नो तम खिंच चुका मान tibrasan tu ang tibrasa jat ang tibrasa ang tibrasan jat tam sanai je kaisa romna disar hanja polisen telah bojes punung ka ang boleh je ani mansak tei ang bin bagai cuba nai jang kelai mansak tei ang kelanyai tibrasan bagai ang ojat tibrasan besar aban bagai ang kanyai Sondiram neng to 110 kg CD romjaka 150 kg drugs romjaka o drugs rokno jebruni gana tilayo gus rokna oite neng par khegla nable misalnya kamu bus kayak gimana ini dan kayak lalu cuma aku misal apa langau sini musuhnya dan agak pun orang ni try kaya তাই কি বুঝ কাংতি সিডি লাই থাকে তাবো বুঝ কাঙ্গো অনেক সময় তা মং সিডি রগ্রম বাগে পারাও তিপ্রাসা রবুতা দা গেমো বাক্সা আবো রনলে নেতা মেসেজ নানি মুসো abo boni income sih ya ini jadi tidak saya mende itu apa itu boni apa ya angamo tidak selalu ini orang kan angamo hanya mungkin oh kami nang lagi wan sita ai be samije de paye sidi manjagi income ne ya karni to bahing nei ba anyhow like ya hambai no sondiram like thank you bini bangi wahai na sunjatan ya pa next 어쨌든 사니까 살때 나라바이 사올때 작성문어 내 하바이 안 몽게 밀리사 대벌마 부하이 걸음보니 ang kabarangay puri tama ani hobbies loke ang babay tongna nite kerang ko thamara khanana nyang helen hamdabu te an dirim ke ko barakti salan namsi dengkian ko mo sa man ay mo kay kamo sa ro ni sa mo gid ika sa mga gambar mo sa hindi खरगोश गाय का सिंगनी खरगोश ते हिमानो बेलेनो ते का सिंगे हिमाया उनका सालसब्रो बाबाइनो saya का सिंगा जरूर है मालिक होते बड़ा कंपटीशन थे मगाई सावस गांग सोगैमान आजागावो गाय कासिंगे तरक के हिम थामा ते खरगोश का कासिं हिमायाब्ला ने बाथा कंहाला मागो फांगलावा उगा कासिंगे सोगै दंखा दबखाय थुइ दंमान बागा आरो नासने कासिंगे हिमाया ने
বখাই ছবিলিয়া 어머니 이미 딱 가오니 만에 moral of education 만에 moral counsel 만에 너로 또 언어 컸어 다시 cái tôi 힘이 thăng vào nó tôi cái gì vậy người ta cái gì thăng for boost के 희망을 바탕가 अच्छा 근데 moral counsel가 어머니 이제 moral of education 다 moral counsel인 거라고 가슴 힘마에 푸나 들을 때 힘만 받아이고 비니 성능 정말 받아 소비가 for boost के বখাই বাথাকমান বাগৈ ছেলে জাগৈ থামালি এটা okay let's go next okay volunteers yang beri yang di bawah start Anh cái rias dari aku kemudian di kolej aku ani kemudian juga filosofi mengajar ini dia ani hobi rom kan football mengenai dari cara buat kan dong pesanan kayak nangka buat podcast atau pesanan dari cara berapa ini space ro ready gitu saja because abo ada itu lang lo ini famous aku na orang ini di konsep education di mana kan kayak abo na sir ini Emil live kamu ngomong Emil live ini kita ruko deh Emil live mana nih in future kamu nanggung sir SCTV track ini abo ini SCTV Rias yes sir songs yang kadang-kadang musim tu right yes sir resapna kamu dah musim sa sir musuh gua apa no try kini aja betul betul tang sesek kenal aja na ya audience tang sesek kenal aja mana ada no problem Rias sir travel of any no problem don't worry we all are here hindi apa nak ini kenal di bagai one betang aku sir normal selalu kiri song hindi kan itu mah mana sir lebih ni 3 dates ni song बचपन भी गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन भी गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो अगर सर ऊपर नीचे तो paham dah siapa ya bawa kolej ke Rias ni boleh okay next degree college government degree college belum first semester ani department ka philosophy ani hobby ka anjara ka hamka program Emil live kamu teaching mahal mahal tu sunnah Mansar bang kamu gay magana panggil tangan awak ni jenggoran ke kamsa और बेटा जोतोले से इजीली बड़ो हाइके चाले जोतोले फ्री करके Understand mana je benci kulinya hingga tahu ma bujuk orang orang bisa orang bisa ikut bujuk kan like a good spirit like a man sumong joton bin baga hai no hai apa
Next. Hambai Parmita, yes. Thank you. Burini Yangni, volunteers. From the other side. Please go ahead. मेरा नाम सागर दास है और मेरा घर जेना ब्लॉक टिला और मेरा हॉबी मुझे सोने में और गाना सुनने में बहुत दिलचस्पी है और इतना ही क्या एम इन लाइफ मुझे इन फ्यूचर एक क्लोथिंग ब्रांड का स्टार्टअप खोलना है और खुद के ब्रांड बनाना है क्या ब्रांड बनाना है? क्लोथिंग ब्रांड कपड़े कहाँ से लाओगे? वो बाद में प्लानिंग होगा अभी तो प्लानिंग नहीं किया क्योंकि पैसों का भी इशू है तो लोगों का तो गप्पा है देखा आपने उसका ब्रांडिंग है तो उसके बिजनेस के बारे में क्या आइडिया है आपके पास बताइए। सॉरी सर मैंने पहले से समझा हम लोगों का ट्रेडिशनल होता है जो इतना एक विसा जो त्रिपुरी लोग कहते हैं उसके बारे में उसके बिजनेस के बारे में आपके क्या ख्यालात है आपको बताइए। अभी भी मैंने इसके लिए पूरा प्रिपेयर नहीं किया लेकिन लाइफ में ये करना है बाद में क्या करना अभी भी तो बहुत टाइम है सोचने का। और सागर ब्रांड का नाम क्या रखेंगे बात पे? पहले सर एक बार ब्रांड का नाम चूज किया था लेकिन वो जब गूगल में सर्च किया वो चोरी हो गया। क्या था ब्रांड का नाम है? क्या था? वो भूल गया इसके बाद। ये मैं बोलना चाहता हूँ सागर ब्रांड ही रख लो आप ना। क्या? सागर ब्रांड ही रख लो वही रख लो। नहीं सर कुछ अलग होगा और यार खुद का नाम सागर है तो सागर बने रख लो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो बहुत है लेकिन ब्रांड तो एक चलो ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट Leadership College and Government Degree College, Jala address Jiranya Bhavan. itu bagus Sari kaham jotono ani mung samo delma an jobu jorani ani MN life in the businessman nani ani hobbies in the an travel khanani kabama jana berai nani an to ai an ko brok on osin nai poi to Sano na ini sama hai तो बिजनेसमैन अच्छा बिजनेसमैन काम है क्या साइन मालिक जानो किसी सर बिजनेसमैन का कैसा माने निजी सेल्फ इंडिपेंडेंट हुईमान माने बगे बुनी संसार के माने बुनी डिपेंड है हुई निजी संसार के चोली माने सर बिजनेसमैन ना अच्छा बिजनेस संबंधित निकाम तो बेसिक में आइडिया तो सर आंखा तो तब चिनी मतलब चिनी हो एक उल्टा सा सोसाइटी हो तो मोबाइल स्टोर में ताई जूता रंग में mana बदले में कंपटीशन चले तो सर क्या नुच मचिनी हो खुलो एरिया हो कैसा कंट्रोल में मोबाइल स्टोर खोल मनी ताई जूता स्टोर खोल मनी सर क्या ताई कोईटा इलीगल समूह है क्या सर इलीगल समूह है ना सर पुलिस लोग का मतलब पुलिस वाले इलीगल समूह है क्या सर पुलिस लोग खासी का सारे फरसा चिनी आंसिस का सारे बसाई का रान तो मगर सर पुलिस लोग पूरी में उनका इलीगल कहते हैं सागरा अच्छा इंडियन फेमस बिजनेसमैन फॉलो करने सर मुकेश अंबानी रतन टाटा सिंपली सर फॉलो काम माने फेमस बिजनेसमैन सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो त्रिपुरा untuk dulu ke बिजनेसमैन का हम बाहर नंगामती बोरों से sini सर am तुम्हें मुझे जान सर क्या तो वो चीन एरिया चुका मैं कल तो आप लोग सिंगर के साथ बोलना होगा अच्छा नंगो जॉब जोन है दा अच्छा नहीं जॉब जोन एमएलए साबो जॉब जोन एमएलए सर हम तो किसी कॉलेज के
एमने आपने पॉलिटिक्स सपोर्ट प्रॉब्लम मुझे कैसा अच्छा ini busno tahu je no question singan bosa bosi sini सर बोले तो है तो नहीं सानो त्रिपुरानि गवर्नर साहब दं ताबो गवर्नर त्रिपुरानि सर सर very chief हां त्रिपुरानि गवर्नर साहब न त्रिपुरानि chief minister साहब सर ang film sagan knowledge kiriam तो सर ang तो बात करो nanti news हो बताया सर तो यार आप कैसे आदमी है सर जैसे भी मैं ऐसे ही तेरा बाप का नाम क्या है वही मालूम वही पता वही बोल गए क्या नहीं सर वो तो नहीं था अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट Jadi rumah, ini sekarang dia sama sebenarnya. Ni kenali ya kafe. Bumu. Kan dulu Smritika di rumah. Smritika Kan sekarang dia sama sementara. Kami di Singalurga. Konia no issue nini para nini bumu pila nini para nembo college puri Ani major of philosophy. okay Smritika okay it's enough ठीक है next no issue Asho come on from girls Next from this side. Yeah, you can start. Pilihan no saja kahaya karo ngetai ano tini orang pok sana ni jora rumani bagai belai belai hambai maya karo tini sar sonatai tini ogra tagra no Engke ani mung albin kini ani kami brigudas kami te ang pemulung di college koi tonggo kobro major nawe engke tai ang ani school life complete kaya mongkor school engke tai ani hobbies engke football thanani te ani emi life engke professor nani अच्छा अल्बिंदो yes अल्बिंदो ni अल्बिंदो no kau boro boy kam humani kau boro meaning tam obini untuk kau boro bunai poli tunggu tai buni bumbu अल्बिंदो kau boro tam humani meaning na sar kobro bale ang asa abo maya English by mimano English bagi tam humani abbreviation মানে ইকো ইংলিশ বাইকে ফ্রেন্ডশিপ তে মানে অনেক ক্লাস মাত্রা sebenarnya kau boleh kelas sekian tahun besar ya kau bro major tu, bagi kau bro development kene, ang ইকো যে আনি macam kau bro right আর খরচ আর মুসলি, kau bro ni point right আর ni mu খরচ টা, নরেন্দ্র দেববর্মা বিকাশ রায় also, বিকাশ রায় খরচ তো mu, এই ডব্লিউএস আনতান atau nanti kau bro na major na kah, সারা ang কবরন তুই চিনি আবো খেনে মো সুন মানে তেব ডেভেলপ খেনে মো সুন তিনি কবর ল্যাঙ্গুয়েজ না अच्छा kau bro language development kaya mungkin, nanti degree na na, nanti ini itu kaya itu. ang puilano kahamke kobro ni bagai kahamke mane pura saimna nangai pura bisingo saimna nangai kobro te tam tam tong sini history ro tam tam abuse mane oina nangai tas kan atau jadi traditional, camu, pasta item ibu musli,
traditional chamung. Awan bangai. Ni 5 items tadi. Okay, awan bangi okay. Dia carta. Tai cakre. Right. Tai mos den. Good. Tai godok. Yes. Last. Tai muito malis. चाटा गर्मा पड़ते आवाम दरू हाँ यार आप कैसे लोग कॉग्रो डेवलपमेंट खाना पो start time और start ही करिए okay good thank you okay next Ani mungkin jani diploma ani parangke 79 kila angkori tunggu mulu government degree college of first semester ini hobby tamu kamu ani holding ke boy pori nani ke english nangke ang teacher nan books reading na nang bon hai books reading basic ko na bosun ko angke mane bon hai books tahu nang ko na ni basic person khayam hai ta Ibrani itihas rock Tiffany history ro acha nirmohol bor ajas nami kelang kha sarang ni sini jenu ma jeta rasbari manita mono ke sabsna acha ini hobby gue books ba every night tamu kamu teacher na kalian teacher na choose kayak apa je ang tahu puri tongmani je mama ni ang je teacher tahu ang je ang government अच्छा yang mau high level ni teacher na musuh ang high secondary school ni teacher lang tu na subject teacher na tahu subject teacher na kita am tamu criteria fulfill kena na kuila